Malolo ngā rurua Tala Fou o se whapoponga whaile nei o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. E lua le lei company whau whale te tele Ausetalia wa whaeloi le so wa whaele tonu o unanga o no nisi vaenga wa whaafenga tau na ausia ma whaele tonu waipolo kete lo ngalua ina. O le company e whaamautui me le pone o le Porter Davis Homes le o atu le whasa lau fitu skuru lau whainga ruenga siria manafe ni masa lau whale o lo ngalua ai le teminei i le whausi eina a toai fo ila Malaysia company o le Lloyd Group pe ama le lua se lau ana tangata whainga ruenga lima spuruiva polo keti ale malolo ngalua ai a wa whaamuta fo ila na au nanga i le so. O ro whailoi ripote le Nine News o le mafuanga o le whaale tonu pe o na ripotia o le whaatupula ia pe o le tau tutongi mo le whausi eina o nei ngā ruenga ma wo lava ina lele le iei le whaangaio inga o nei pisinisi. O le tu o pito siri na whaanoa noa i nei toa ngā ripoti o na oa afianga o ia tūlanga i nei tangata whai ngā ruenga o le awhianga iei fo i mareru i tau tele o le tau sa i lia o nisi ngā ruenga mo le tau singa o ainga. E toa lua tangata wa maririu ma le toa lima o isi na avena atu i le wharamai mō tong fitinga o no se whalawlewe tau ta avale na tupu i Victoria le whiawhena nafi. Pamaria mai leo leo e lua ta avale na wheto IG Long, Ring Road, i Post Hill, po le lata i le afo le lima i le awhiawhi, o le ave ta avale la ma le pasese le isi ta avale le ua maririu, a o le toa lima sai le isi ta avale na ave nau matu i le wharamai. O lea toa lima e au fietanga ta mātua e toa lua ma ta maite toa tolu e whio lolo manuanga. E o mai le te mine iolo o whaataria nei ungo su e ngā leo neo lo o wha solo i le mafuanga o le nei whala lave. O loo whautua ina pētanga ta Ausetalia e le i uma le pandemic po le wha mai COVID se fuluiva ma ua fola mai le maloni si whainga e tali atua i le wha mai. O le Minister o Soifua Maloloina Mark Butler wa ia ta ua e te tau na whaatalitaria tangata se isi wave o le coronavirus i le tausanga le nei ma wa ia whaelua foi pe amare se lau ono spuru wafe nisi tangata Ausetalia le anga wa amo le antiviral drug o whaingo le Paxloid a matatu le stona i nei. Sauno Butler le vaso nei Canberra o le ai pea i le lumanai nisi wave o tangata e awhia le COVID i le tausanga nei lava. Fa mai le ofisa sira o Soifua Maloloina Dr. Paul Kelly i le ripoti lava lea o le temi nei e le o iaisa si itanga i le awhai o tangata awhia pe ona vai e nisi temi o tuanai pe itai e ala ngā tatau lava o na tū mau pea o na whaia tui pui o tangata uma mō puipuinga mai le wha mai. O whaeloa leo e luas waru tau sanga le matua o se ri mai sini o whetau ina nei le mōri e le tau wha asasei se ta mā matua sa ia vaia a ua mariu. Lipotia le 7 News o Januari na amata iso esu e ngā leo le mata upulea ina ua lipotia ane le aingo sta mamatua e fitu su toro tausanga na mariu ia au kusor tausanga taruai fa mai le aingo ua ngau ia le tangata le credit card le tamalea ma olo o whao ngaina. O le vaso nei lana pu e ilo e leo le li e lua su varu tausanga mai se fale punch bowl ma ave nā toi le ofisa o leo e Kempsey mo su esu enga. Munimuri ane mōri ai le maua ni wha manuianga i awala tau wha sase ma le re wha maoni. O lo whetau ina fo isa ia wha o ngāre credit card le tamalea e tutongi ai ana wha taunga o lava mea ai masikaleti au o nanga e matamatai i lunga o pengta wha ilangi i wha pema whai ngā malanga i awala o whemalanga i ngā lau tele. E le i tala ina i tua ma lo o wha o nei su enga. Tala munimuri o wha o pēr tāpenanga le o Junior Tafa mo le lawhita winga le māsina Foma Muhammad Usman le whai e Las Vegas i Amerika. O se tustu singa i le APC News i le vēso nei o whaeloa i o Tafa o lo Saudi mo le UFC i le panga mamafa o ia whaeloa o ia mana o i knockouts ma o ana fusuanga uma e valu sa fina wai le kickboxing fusu ma le MMA na manuia uma. O ripotia o Junior Tafa e luas furuona tausanga e eire to mai isi tu ai ngā fusuanga ia pe ona tā ua. O le isi ona uso o Justin Tafa e ai fo i le UFC Perth, mai manatu Junior o lona to mai o iai ma le taita inga lona uso rea o le afisoso an tele i ana tā penanga mo le wha moe le masina fou i Amerika. O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo iaso, a manuia tele le whai unga le vai iaso i whai au mga anuenga se tātua tunu, wha soi fuai.